ndatekereza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushima ukurikiye Brashar TV. Wowe wakoze subscribe uri inshuti magara. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashar TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni akazi k'ubuturika dufite muri uyu myaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashar nigena Emmanuel. Nakuzana imodoka z'agatangaza. Ucunge neza ntuze ko wacikwa. Iyi ni Brashar TV. Brashar Special Technician. Sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Nitwe dutunganya imisoro twatumwemo kuri 98%. Barakwereka imodoka zishaka amafaranga make. Barakwereka lava nouveau model. Barakwereka lava bakuzaniye imodoka nyinshi z'agatangaza. Wowe ubundi ushaka iyihe modoka? Benz Compressor C magana 2 ku mafaranga miliyoni 6,500,000. Bakuzaniye Benz baguha lava 4 ku mafaranga miliyoni 5. Iyo cunga neza ntuze ko wacikwa. Nakubwiye ngo iyi ni Brashar TV. Brashar Special Technician. Ushaka imodoka yo kugura koko? Ushaka imodoka yo kugura? Barakweka reba akamodoka gashaka amafaranga make cyane. Miliyoni 2 urabasha kuba wakegukana. Miliyoni 2 urabasha kuba wakwegukana akamodoka Volkswagen. Reba bakuzaniye gikube ku mafaranga miliyoni 2,500,000. Ndaguha Karina ku mafaranga miliyoni 4. Reba imodoka. Reba imodoka ntuze ko wacika. Barago Eco ku mafaranga miliyoni 3,500,000. Reba barakwereka saro yayo. Reba saro y'imodoka. Reba ntuze ko wacikwa. Ubundi ushaka iyi modoka kuko niba atarukumva na kuri Brashar TV. Ushaka iyi modoka bakuhaye Fit ku mafaranga miliyoni 3,700,000. Uregukana imodoka bita Fit. Karina ku mafaranga miliyoni 3,500,000 wayibonye. Lava 4 nouveau model 2011 ku mafaranga miliyoni 13. Ndaguha Lava 4 nouveau model nouveau model 2 ku mafaranga miliyoni 8 zifunze. Iyi modoka ikiri nshyashya y'umuntu ufite ikibazo. Imodoka ikiri nshyashya y'umuntu ufite ikibazo ushaka amafaranga cyane. Arashaka amafaranga cyane. Ni ya 2002 ifite amapine mashyashya, ni nziza cyane. Arashaka amafaranga miliyoni 8. Ni imodoka ifite agaciro k'ibyibuze nka miliyoni 10. Ndaguha Lava 4 2005 inyaburayi ishaka amafaranga miliyoni 11. Picnic wayibonye wagiye kubona. Ntabwo ngo ndaguha Lava 4 2005 ku mafaranga miliyoni 11. Miliyoni 11 uraza kubasha kuba wayegukana. Reba imodoka. Reba imodoka. Barakwiye ariko ubundi koko niba atarukumva ntabwo ngo niba atarukumva kuri Brashar TV. Ubundi ushaka iyihe modoka? Guhera ku mafaranga miliyoni 2,500,000. Ndaguha imodoka izi nizo ubona. Byibuze ku isoko hari imodoka 1,000. Ntabwo ushaka kugera kuri Brashar TV buri modoka. Imodoka 1,000 zose zageze ku isoko wabura imodoka. Weko noneho niba ufite imodoka ugurisha mpamagara hanyuma mpereka ukuntu namamaza. Dore imodoka Lava 4 ku mafaranga miliyoni 11. Baragukubita imodoka z'agatangaza. Bakuzaniye imodoka ariko mbona gusuza mukunzi uri ahantu bita Batsinda. Turatsinze Bugesera Natasha Nyagatare. Ahantu bita Nyagatare. Dore imodoka. Ariko ubundi ushaka iyihe modoka koko? Ushaka imodoka ye yo kugura?
niyo mpamvu kubwira ngo ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, hanyuma ukambwira ngo ukajya ubona imodoka ntereka ku isoko, uhita ubona ahantu hari akazu ngo puff ugakoraho, ubundi ukajya uba mu ba mbere babona imodoka ntereka ku isoko. Ni imodoka zikiri nshyashya, imodoka nziza cyane kandi z'imiturika. Ushobora kuba waduhamagara kuri 0788 49 viti 0788 waba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, aho hose hose urampamagara umbwira ati njyewe nzaza Kigali kwitoragurira imodoka, kuko imodoka tugurisha nta kibazo ziba zifite, ahubwo ni kwa kuri umuntu agira ikibazo akavuga ati ugira itungo rikakugoboka, wangiza ukigurira intama, wangiza iyo uguze intama ziba nyinshi, hanyuma mu cyaro bagura intama bakagura n'inka borora n'imbwa, ariko i Kigali inka urayifata ukagiye uyihanagura, ariko i Kigali tuba dufite imodoka, ugafata imodoka ukayihanagura, ukabita amapine mashyashya, uyihanagura ubwo ni inkuye nyine iyo wajyanye mu ntuza mu kinamba uri kugenda uyihanagura. Niyo mpamvu rero ikintu ufite itungo rikakugoboka, hanyuma muko mu cyaro iyo ukennye ugurisha inka, intama, inkoko, inkwavu ndetse n'ipusi. Ariko i Kigali ugurisha iki? Imodoka, moto, velomoteri. Niyo mpamvu rero bakubwira ngo izi modoka nta kibazo ziba zifite, ahubwo ni kwa kuri umuntu agira ikibazo akayigura imaze ukwezi kumwe, yarangiza agahita agira ikibazo agashaka kuyigurisha, yarangiza akagira ikibazo agashaka kuyigurisha, yayigurisha nyine ukayigurisha amafaranga make kugira ngo ikibazo gikemuke. Niba ufite imodoka kabiri mu gipangu warabuze umukiriya, mpamagara kuri 0788 dore imodoka bakuzanye imodoka nyinshi. Harimo izi modoka ziturutse muri Rubavu, za Musanze. Izo modoka ziba zagiye zituruka impande zose z'igihugu, hanyuma zikaza kuri Brashari TV. Izo modoka rero ziba ziparitse i Kigali, ariko zaraturutse ahantu hatandukanye. Ishobora kuba iturutse Nyamagabe akayizana i Kigali, hagati Brashari mucuruza imodoka gutya ahantu uri hose. Rero ukaba ufite imodoka igurishwa, uwo mpamagare kuri 0788 49 ubundi nza ndebe iyo modoka yawe, ubundi tuhite tugutwika amafaranga ku buryo bwihuse. Ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV, turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka z'agatangazazi n'izitazigira ziva mu ntekerezo zawe. Niba ufite gahunda yo kugura imodoka, itabaze Brashari TV ubundi gufashe. Ndagushimiye twabanye uri inshuti magara.